Me wa kwa ba edeba attention TV. So attention TV is saying inspire more into social issues, political issues, entertainment. You're trying to Ghana memo has say natural address so and it was so religious issues. So it can be a day traditional one and come attention TV have to say. Maybe any of the aspects of any of them so for as I'm so at the Kunya and so at the another message everywhere. Over so massive now slow choir. If you need that plan is not our possible. No our choir and so and I could is sharp papa a year share anointing oil. And pay may I saw for will be our tidy minister anointing service. Anointing service must I know what I at the anointing oil and I are away. And for me, I play celebrity now what than I never say what the anointing oil. I was here today and I said, all you get it's me anointing service. And I say, it's me a friend say anointing oil. I didn't call it anointing oil. And no one come and a minister for Paul. At the church, one faster and come up with Basti and Royal Enterprise. So was some small legitimate at the end. Now, I can say, oh, so you see a medium. The trail was semper. Now, Papa was semper. Allah was semper. Well, Jumana, a song and as it is some. Numbers in the school are still on Pabako. None marketing department from ADD and Como. Attention TV, we travel back. Yeah, it's us. I will still have a charming home about Diana Como and a relationship. Young call, no come as of Paul Aquaba. Suffer my Aquaba. Yeah, mammy. You say we are a dom name Pabon Pibia. Okay, I was here for and they share say anointing oil. Bread I was use anointing oil. Drink honey anointing. Tebashas and then anointing. What the camera ya shafwa wash a yin. Anointing oil, Adibia. In fact, say you good, you do good nipa swa. Nipa, equinini wablabum. Men say anointing oil. That means oil and what? Oil. What I say, but ye anointing nipa no. Adibia ye bia no. Say ye anointing wa. Utumi ye no ye ni. Okay, no anointing no. I'm de oil na come. And I anointing oil. Yeah, ye was say ye den sebe go so. Okay. Ni anointing ya bompa ya mo. But uko Bible mu a bra BBC I can say BBC or Bible mu David na ohene so na osisu na Bible say oye nneoma bebre tie Awurade ma nyame beka no onfa nti nyame ka che odifo oye Samuel say onfa ngo ensha no ho anointing oye na bi onfa ensha no ho na onfa ogwan ba na odu na so obisa na onka nchen se obobo afole nti yame suma no ewo Jesse ebushim na okofa David okokra no ni to twen kosi se David bai na ode sa ngosra no odigu ne so no si ne hene nti kane no na yesi wo hene a na enye moja twa ate ase enye nsagu ye de oil egu so esra wo bompai ma na yede wasisu egua no so ana wo be ye sofo a ansa na wo baba be ye sofo no yede nse gu so bompai ma yede anointing o ye gu so ebe mama engosre bi abawa brabom we peja e wo dwuma bi a wo pese ukidini ai se ya bo atena se e wo dwuma de nim ndi ya ka anointing o ye la o ye no wo ho ati ase aha na yede anointing nipa ewo nipa ne dwuma bi a obedi mu anana de bi obaye but you be anya de anointing ya ka me de me use bi ya me use ya Borges Borges oil na me de me use da onyina me sofo sa na use na ya ka ya se ubetumi wo ya sofo a betumu aya oil se obi na oyeye Borges na obi na oyeye na yeto de ye adwuma to ye sofo nyame nsa wo wuso a betuma ye oya a obetumi o yusu abeyi
wo de ye adwuma be because yamensa e wo so ntima wo be hira so bia no bibia betumi aye fine na say wo kwan se so for kwat mi amanto kwan da pa na ne ton so oya nsa oya la ye yusu na ye to enti ma koto oya la ye wonioma wo de nti nneoma ne mekɔ ne wan fa ncha me ate ase me kɔtɔe na metumi kɔtɔyel ana wotumi tɔyel ba ma me di adwuma ma wa enti ma me so ma ye no so sa net ne so e betumi atɔn e kwan da ame ya oya ma aboka ya de na se dia ye bekɔ akɔtɔ bi na ai we no ye ntumi mfa nka se me de ma oya na e ba chiche e bia me a me pese e bia da programming obi anji be free na ya fa nya ayi okay but en shada nya possible say me yo ya na me fa nchicha sa bacho me de me so ai wo be na wu ni sika me obi a me ye bi okay me ni bi me ye bi na enimiti musu say me ye bi na mo ma me kan say wo koto bi ba ye de ya kwankyere ma ayi enti ma ye bi a sa wo bato se me ni bia nsa nka wo bakwa akoto nti me wo bi no so wo bato e bia wo ba na wu ni bia na me hwe na bi ni hu a me de ba chewa metumi de achew ba me nka se ma ayo ya nti obi a magi bi free no mfa nko dabi ande me anti obi se ma oyala ya de a ye de mani pa abla bo peja ye hwe it's escaping me no GDA ewo anointing oil e kam na ka se nipa bi mu GD e ka GDA no ewo ba bi a obi ade ne defa esuafo ni na Yesu no hotena ase kasae se me 3 days masole but na onyini ho woni Yesu na nante kra na onyini Thomas chin sa o chinya na nka offer problem amano no nji se papa no oba sorry ni gidi na se obi ebewia no nti ye kan no nti oya no a anointing oya no me nhye o chinchina se gidi because esulu bi obi anya ne nchechire efi me atam bia mas ma me ka kire maso ma ne se ye kan se yesua de a yesua but ebe na chinje bible mu ni obe mi ho a wunya me ma wu gidi ekowie no me kan dan kra na onte ase na ma me so me gidi akwahye no wo so kan dan kra na me so me nte ase nti de ebe hia ne se that time na ye de to na ye ba ha ye ho e wa chinye ho no etumi tu anama okaka ya me asama ka ba boye nti damadwen na me de ahye asafo mani team se echinye pa de ukọ na obi nte wa asama ase a wo ye ndan onte wase aha nti obi ni gidi ekọ wie se ono anointing oil na nya hwe ma no wo de mana se de osi onji ndi ntino e bia enya hwe ma no me nso me hwe me wo bible mu na me so me di ye adwuma ndi me so me gidi se me di ye bibi na ebe ye adwuma me di aye bibi ma ye adwuma me so me gidi ne nti obi sama sa na me so na se enu ekwande no so bi nje anointing oil dia rebe puepua oh enya force ba wo jide se ebi mo so e de ye nyama boni enti na bible ka se ebilebedu a ya me baka che on se mo mfim so nko menimo esansa mo amfa me din anye ne etene nti anointing oil no Yesu din o anointing oil o dan o bibi a wo ye bia no sa wo ye na wanye ne na kwan so a anya anointing oil nko tin per se wo bo Yesu din na wan mo na kwan so a wan fa nya ne asese wo de ya ebedu time a atemmu time na Ewurade be wo be hia Ewurade se wo pene nchan mo ase bia ma ye wadwuma nti ba bia madu no me nkodwuma ahom no ebi Ewurade baka che so onimu wo de anointing oil betuma asai ale betuma ye bibia ye ni na nachi na se wu ni Ewurade a ma wo ye ni na no wo ye gujan aha nti me kan se ma ye bia no se wu use anointing oil o se wu use anointing oil o ya kan se osom Saturday na wo ye bone a wo kwa hell wo ye bone a wo nkwa Ewurade nchan
wo kwa so Sunday wo ye bone a wo nkwa Awurade nchen wo som Saturday na wo ye papa se de Awurade hwehwe a wo be in heaven saa nso na wo som Sunday nso na wo ye papa no so the same thing wo be in heaven what you say aha nti ye won nneoma bi o ma eyan ya nkasa no ya fa kyekere ye ho ema ye ho hwe ye yi ba bi a wugidi akogina no menyina ba onim se ba bi a mgidi we yan ye de a na wasa wadwi ba bi a wugidi wo no hu se eye wo Bible mu nyame asem a wase ye no obi nya anya force okay to fully me ma futu a me de ba ma minua se yina ya baako sedia unhu se nkremofo koda ade baako a mehia ewo nkremofo no se baabi a osina sodan ewo baabi a oba pese ni nuanum nyina beben ba anya Kristofu yi wo nkwa asole we ya wo baba hye ne nchen kra anwe ode aduru kra bagu asole ohun se wa so tumpon kakra pe ekwanim wunya memes kakra pe na wa start oba kansam agu ni mu ase abra wasisa nti mama kan se yeyina ba bibia obia na gidi agina no yenyina hwa cause yeyina ye adwuma amani pa ba aye yewura Yesu nti obia mfa abotre ene akomapa ni amfa ye adwuma no gidi se yeyina ye work ma yankopon Awurade de brem no be hira ye that's yes that's so dey wadunche every so that's your brem ebusia for so people and then no e ko twe enkomo e de efa anointed oil gidi akofo enimu eni gidi akofo we ano kire say obia ne sene ani gidi esitie enu so be dey always still time pa any obi entwetwe e wo ni gidi ho aha ana na ede fula everything na so ma make how say wow person wo bo juma ho de ruwa na so you see medium ni ede tira wa sem pacho numbers na school ya wada wona makaba kono na marketing department na embo community any associates for fula to come away next time makaba